Berjumpa lagi bersama Bibi Aman Channel. Yuk ikut teman-teman. Cari nih teman-teman. Wow, sini ada apa ya teman-teman? Wah, kita mencari nih teman-teman. Wow, ada apa aja ya teman-teman? Wah, sini ada wayang Upin teman-teman. Wah, ayo kita ambil teman-teman. Upinnya ada 2 teman-teman. Tuh wayang Upin teman-teman. Lah, itu apa tuh teman-teman? Wah, itu apa tuh teman-teman? Putih. Lah, di situ ada ondel-ondel Betawi sama ondel-ondel pocong teman-teman. Mau kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ada apa ya teman-teman? Wah, di situ ada mobil molen teman-teman. Wow, kita jalanin teman-teman. Ngeng. Wah, kita taruh sini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada mobil pasir teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Lah, di sini ada barongsai teman-teman. Warna biru teman-teman. Lah, ada lagi tuh teman-teman. Itu kayaknya boba teman-teman. Tuh, ayo kita taruh dulu sini teman-teman. Wah, tuh tadi kayaknya boba deh teman-teman. Wah, betul teman-teman. Ini boneka boba yang jumbo teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita cari lagi yuk teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, ada apa ya teman-teman? Wow, sini teman-teman. Lah, di sini ada Mas ya teman-teman. Wow, di atas pohon teman-teman. Wow, di atas teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah.